Shwekeki ziri hansi hoteriho no kugira ngo amajiga abantu agarukurengo muri 30 hoteriho ne kanisa gatine mabata heguru bwanyuma yenjura yihunga yateire tanga nico kimwe twino busasi bwa mani habwa Omuyaga gutweire hano mu district ya Bunyangabu amagombora gakwingana 5 gona gatabanizibwe na hali amasomero gaitwaga government agatweire Omuyaga na hali emisiri y'abantu ebitoke bigwire na hali amakanisa nebicweke bindi engudo nazo siskaire with mud slides abwekyo tutabanizibo muno ka district ebintu siskaire baita kirungi bisabo mezi bw'abantu obutweirwe okwiha obumezi bw'ebisoro. Prime Minister's office erebe nshongeji kandi twishirire Minister ya disaster nubwo yarabera under Prime Minister's office bo babe bizire gukora report nani nshaba bembezi beitu right away from district chairperson chairman wa district ba MP beitu ahitwine muna Minister Peace Mutuzo beija batulebe obusaso butwine abebembezi bebyangebi batera government ya Rwagato Muranga ukorekira kubasika cyona kurebe kangu yabasa kushagikamaka agatungire kigwererezeke abo kuba haba hatagizere cyakorumbwira abantu aba babasa kwitwenjara hotereho no kugira ngo ekazabo hamwe n'abantu babo babasa kutahirwa beinazi abo kuba bwahati bakineho kutomutwe idina korana ko kusaba ubuyambi kuruga mu government ya hagati kwija kutukonyera abantu baitu hatul mseason yo kubyara embebo abantu basisikarirwe embebo yabo batuhembebo yebicole yebihimba nendi abantu norakiwe msiri yona hati yenko kwegwirera hansi tubentu saba ministro yebegwererezi kutuyamba keje katwirukira abo kuba abantu baferirwe kintu kikoto muno abandi barira heru na hati abandi bacyara mu bisaka abana abandi basazirwa amabati kandi bawutara muno tubentu saba government kutuyamba abaturage abatari bamwe na bamwe abagambaho na Sky TV bashobora umushaki witu okwenjira yihunga yasisire ebintu byabo nyamwinzi tujya twenjira yayika ketanchi kuhika nyuma zeberi sande mbe nyino meeting yabajenye hanuya abantu twekinjira ki yachi twazomunju ejo kutwenjira ki atandika kugwa ejo muyaga abatandika kushaba kugumiza mu kwanga ijambo n'urubale n'ikihunga cyo muyaga rero sigakora rwagurukuru rwagenda icyanyuma rundi rusuru rusigira rubaje twatekamuye enankeje amafuka twarusika rwawe inshuti yawe rokimuyibona umvire mbyamire nyebyamire mpungire mpuro rwije rwatero munju kutero munju kureba iguru reba amabati negagenda nani ko kurga mundiruka ndeshereka handi ndowe bintu byabo byasisikaire abantu aba basimarahanga abo kugira ngo bakatsigaza amagara abo kubeki barebere bakaba batakakirebaga okurigira cya person wentebe ya katano aba district ya Bunyangabu James Ategeka yashoborera kwabe bushoborozi mu district eje bahitira hamwanya okurebe bintu ebisisikaire hamwe n'abantu abasisikarirwe bintu byabo kurebe kango babasakora report nungi erikuza kutwara office yengazi yihanga izuba rya nyitakare ritakahikire Tetunka district tutugera mu sente ezo konyera habwerezi tutuzigera government ekasigaze bwerezi mu ministry ya right honorable prime minister kan mu disaster preparedness so itunka district tutwine cyamane kitukora kwa district disaster committee kero kino tujya kwikara turole uko turakora report tukakisindika mu disaster preparedness abo byambi baitu habwaitu tutwina byambi gasha kwa Gerard Muhindo wa Sky TV againshonga